A zašto su oni tu, to će oni sada nama da kažu. Azim će se skloniti, dok se Đulistan ovdje nareda. Oni će se nama predstaviti, evo je naša, neka ćeš, nije to ništa strašno, Nerma, nisi ti tako, evo samo malo mikrofona, nisi ti tako nenaviknuta na mikrofon, je tako da nisi? Nisi, jest. Nerma, hoćeš ti nama kazat zašto ste vi danas nama došli ovdje? Kažem, nisam znala da ću vam se obraćati, tako da nisam ništa posebno pripremala. Reći ću da mi je zaista ispred HRT televizije jako drago što smo mi večeras ovdje i da smo se jako obradovali kada smo dobili poziv da prisustvujemo ovom prvom festivalu Sevdalinke. Vi znate da HRT televizija ima posebnu vezu sa svim našim poslanicima i Hercegovcima širom svijeta, tako da eto mi imamo naš kanal Hayat Plus koji smo 2002. godine pokrenuli samo isključivo za sve naše ljude širom svijeta i zaista mi je evo jako drago što smo i večeras ovdje i što se lijepo družimo. Hvala vam! Hvala Nerma, ali rekla si da imamo danas i akciju, večeras ima i akcija prikupljanje humanitarne pomoći za najugroženije u domovini u Bosni i Hercegovini. Tako je, naša emisija Ispunjeni želje, ja mislim da vi ste već svi jako dobro upoznati kakvog je tipa ta emisija i naravno mi smo beskrajno zahvalni organizatorima koji su izrazili želju da ovim večerašnjim festivalom daju jedan značajan doprinos za sve one ljude kojima je pomoć potrebna. Znamo da ih u Bosni i Hercegovini ima jako puno, tako da evo hvala vam i zbog toga. Drago mi je što ste došli. Ja znam iz pouzdanih izvora da svi naši večerašnji posjetioci su pojedinačno donatori za emisiju Ispunili želju, ali i mi kao organizatori htjeli smo također da se priključimo toj akciji i da pokušamo još jedan put onoliko koliko je u našoj moći, da još jedan put prikupimo onoliko koliko možemo, pa neka to bude 1 kruna, 1 marka, 1 euro, nije bitno, ali samo neka se to skupi. Čak naš sponsor, današnji sponsor, Roseto Trade, je napravio malo i svojih proizvoda, sve to proda, ići će također u fond za ovu humanitarnu pomoć. Znate kako kažu, naše je samo onoliko koliko damo, tako da hvala vam evo i u ime HRT televizije i u ime svih onih ljudi kojima će ta sredstva itekako dobro doći. Da. Ja samo još da kažem da nakon ove posljednje tačke u ovom prvom bloku daćemo jednu malu pauzu, tada ćete vi imati priliku da probate te Roseto proizvod Yummy Pite, eventualno ako to nećete možete staviti svoj dobrovoljni prilog u kutije koje se nalaze gore na ulazu, tako da mi vam nećemo u tome smetati. Onoliko koliko vi odvojite od sebe, toliko će tamo i doći. Hvala vam. Hvala Nerma. Sada čujemo kako ove ruže, naše ružice to izvode. Evo, čekamo da vidimo. Dok oni to namiste sve, ja ću iskoristiti priliku da kažem da će oni pjevati 2 pjesme. Prva pjesma se zove Rasla je ruža i druga pjesma S one strane plive. Bujrum. Daj mačku da je u...